محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع من القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
أتقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا ربي
المختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكرى ليلة أقام المصطفى قد قصرت عنه زرى الجوزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة المسجد الأقصى بغير عناء فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء رأى رزاهم وحصادهم يومين صوم فبدا بحال نماء جبريل بسؤاله وأجابه الجهاد أولئي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وتعرض الشيء واللعين له يناديه الأم فباء بالإخزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميرنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأميتنا
ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تقترب من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله الله عليه عليه Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Sayyiduna Rabbi wajma' Allah ya Maulay Rabbi wajma' bil musyafa'i syamlana Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Siduna Rabbi wajma' Allah ya Maulay Rabbi wajma' bil musyaffa'i syamlana Ya Rasulullah ya ahlal wafa Ya azimal khulki ya baras safa أنت بعد الله نعم المرتجى واللجايا الله يا مولاي واللجايا مجتبى يا مصطفى الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجمع الله يا مولاي ربي وجمع بالمشفع شملنا يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجاني الذي ذلته أوقعته الله يا مولاي أوقعته في صدود وجفاء الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجمع الله يا مولاي
ربي وجمع بالمشفع شملنا حي الهادي بأجمل ذكرى صل معنا يا غفار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غفار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا هدانا فتدلى هذا الذي سار ليلا هدانا فتدلى هو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غفار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي على العرش راك الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش راك الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غفار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا طبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت ليانا الله عليه. واحفظوا صال المصطفى حتى الله عليه. فهناك كعولا بربعه لسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان من الشرف الأكوان صلى الله عليه. بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأزرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك سات أصنام مشركين وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات
رسول سلام عليك الله يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا قد عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا لا أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليه داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عزيز المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي
تشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية واختمي العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد وصحابه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Agus Muslim, yang kami hormati Al-Ustadz Ki Agus Azharinung SPDI, yang kami hormatin Kakanda Hadianto, kami hormatin Kakanda Yulian Riki Perdana SPD, yang kami hormati Kakanda Yopi Eka Saputra SHI, yang kami hormatin Kakanda Aliopa, yang kami hormatin Kakanda Ibram, Ketua Umum Irma Palembang, serta hadir pada saat ini
baik offline maupun menyaksikan melalui channel YouTube Irma Palembang dan via Google Meet yang insya Allah para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya dan kita semua yang hadir mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun perkumpulan kita pada malam yang penuh berkah ini yaitu dalam rangka acara tasyakuran milad dan doa untuk negeri dalam rangka gebiar milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang ke-38 tahun. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan, yang ketiga yaitu pembacaan surat Yasin, yang keempat yaitu doa, dan yang terakhir penutup dilanjutkan dengan makan bersama. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh yang terhormat Kakanda Muhammad Ori Takiwansa SPD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesunya nih. Kami ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di sini Ustaz Agus Muslim. Yang kami hormati ada di sini hadir alumni Irma Ustadz Ki Agus Al-Dhaharinung SPDI dan beliau juga selaku Kabid Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang kami hormati ada Kakanda Hadianto Kak John dan juga selaku Kabid Humas dan Pelayanan Umat Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang kami hormati ada Kak Ali Opa, ada Kak Riki, ada Kakanda Yopi dan juga ada Kak Ibram dan para teman-teman sekalian segenap pengurus dan anggota Irma yang sempat hadir pada hari ini dan juga Kakanda dan Ayunda alumni Irma melalui YouTube dan Google Meet yang sama-sama kita banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada malam hari ini, malam yang penuh dengan kesejukan, kehangatan, yang kita pada hari ini bisa hadir dalam rangka tasyakur milad Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang ke-38. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan satu harapan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anda alumni Irma dan teman-teman sekalian yang berbahagia, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya juga pada malam hari ini, terutama dari tim Hadroh Al-Madad Irma yang telah memberikan salawat sehingga mudah-mudahan kita semua semakin cinta
kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini 23 Februari 2022, mungkin tepat 38 tahun yang lalu, para remaja yang ada di sekitaran Masjid Agung Palembang ini membentuk Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan alhamdulillah berkat jasa dan karya mereka, pada hari ini kita bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita dapatkan ikut andil dalam organisasi Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Oleh sebab itu, marilah kita mendoakan para pejuang, para alumni IRMA yang telah membentuk organisasi ini, yang telah berkorban dengan tenaga, pikiran, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya kepada mereka dan senantiasa kelak mereka akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli intisalah wa ila hadratin Nabi Muhammadin SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita pada malam hari ini juga mendoakan untuk IRMA ke depannya, terutama negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita diangkat wabah penyakit, terutama dari COVID-19 ini, dan sekarang juga timbul ada Omikron. Mudah-mudahan kita semua sebagai ikat doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabah penyakit ini. Dan kami mintakan nantinya pembacaan surah Yasin dan doa. Dan pada hari ini kawan-kawan sekalian, mari kita sebagai para pengurus dan anggota IRMA, mungkin bisa kita lihat para alumni IRMA yang terus mereka, walaupun mereka tidak di IRMA, tapi hati mereka terus di IRMA. Nah, jadi kita bisa contoh mudah-mudahan kita semua kelak kita kedepannya terus berkontribusi untuk Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IRMA Palembang, muda, peduli, kreatif. Allah takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Kakanda Muhammad Ori Takriwansa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mengucapkan yang terhormat Ustadz Agus Muslim, yang kami hormati Bapak Ali Ki Agus Sofatuddin. Jadi kalau udah panggil Bapak berarti sudah jadi Bapak Wong. Yang kami hormati Bapak HSH MA namanya itu Ibram Syah. Yang kami hormati Ibram Syah, ini juga masuk senior juga IRMA, sudah dari IRMA ikut remaja di Jakarta di YIS yang pernah kita kunjungi. Udah itu jadi bapak juga nih, belum menjadi bapak belum nih. Bapak siapa nih? Yopi ini ada dua sini. Nah ini Yopi, ada yang lama lagi Yopi lah jadi pejabat deh. Cikok lagi Yopi apa tuh? Ini Yopi Nah bapak Yopi ini. Satu lagi sudah bapak belum? Sudah jadi bapak juga.
Bapak, sampai sekarang kita masih dipertemukan dalam kegiatan Ikatan Remaja Masjid Agung, walaupun berbeda status ya. Jadi kami dulu pernah jadi anggota juga dari zamannya Ustadz Agus Muslim. Jadi dari anggota, ketuanya Ustadz Agus Muslim. Jadi saya anggota. Sudah jadi anggota, itu ditarik jadi pengurus seksi peribadatan. Bagian ngurusnya ceramah-ceramah. Nah, itu kan alhamdulillah. Sudah jabatan 2 tahun, dilanjutkan Bapak Dr. Ferry Suratman. Dilanjutkan, setelah itu baru kami dari pengurus 2 periode jadi ketua. Sudah ketua 2 tahun, turun lagi anggota lagi. Nah, jadi jarang jadi rata-rata kalau sudah jadi pengurus ketua setelah nikah mungkin kurang, jadi sudah saya lepaskan untuk irmanya sekaligus TPA-nya. Jadi dulu TPA itu Irma yang buatnya. Jadi TPA itu semuanya gurunya itu dari Irma. Jadi yang sekarang yang guru-guru yang lama itu semuanya Irma, itu remaja masjid. Kalau kita ininya dari tahun 84. Ketua pertamanya Muhammad Mahidin, orang India, pengusaha di Jakarta, sudah meninggal dunia. Kita kirim Fatihah ala haziniyah kepada almarhum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi beliaulah yang merintis untuk Irma tahun 84. Nah, kami sendiri mungkin Ustadz Agus masih di Ariyat, saya sendiri masih di Jakarta, masih mondok. Jadi tahun 84 itu masih mondok di Jakarta masih. Pulangnya tahun 89 selesai. Jadi kalau dengan Ustadz Agus, Dr. Ferry, Anoman JM tadi itu emang seperjuangan. Sama-sama aktif di Irma, dari melanjutkan dari Muhammad Mahidin, Yusuf Pran, kakaknya Dr. Ferry Yusuf Pran. Itu kami lanjutkan, seterusnya Muslim, Zulferi Suratman, saya sendiri, Romi Afriansah, baru Anoman. Itu yang jadi ketua-ketua Anoman JM. Dilanjutkan terus ada Zainal Abidin Fikri datang hari ini, sering kamu tamu, ini guru SMP Zainal Fikri, Irwan Syah pernah ngurus KBIH di Masjid Agung. Dan itu Yopi satu lagi, Yopi. Jadi Yopi ini baru. Yopi yang sebelumnya ada Yopi juga. Nah, itu kawin dengan sekretaris Irma itulah dia. Jadi macam banyak yang ini. Jadi sekarang ini masih ada teruskan masih. Jadi pengurus atau anggota, pengurus ngambil anggota. Nah, ini dulu sudah ada juga dari Pak Ali Sopatudin. Jadi istrinya Irma juga, sekretaris juga sekretaris juga, sekretaris. Apa namanya, Ustadz Agus Muslim juga, tapi tidak ininya keluarganya. Adanya aktif ngambil ayunya. Nah itu jadi banyak, termasuk Bapak Hadianto itu dapat berkah juga di Irma, dapat istri dari anak Irma, termasuk Dr. Zulferi Suratman. Jadi kita karena gini milad, biar kamu tahu ini yang cerita-ceritanya. Nah sama sambutan yang resmi-resmi itu panjang gino. Jadi Dr. Zulferi Suratman itu ketua, sekretarisnya istrinya sekarang siapa, Evi Madiastari Nah, Evi itu sarjana pertanian.
jadi istri. Nah, alhamdulillah banyak yang ya alhamdulillah itu tempat yang baik, dapat jodohnya di Masjid Agung. Kalau ketemu jodohnya di IP, di PS, di tempat dugem, nah itu aneh kan, apa namanya, awal yang kurang bagus gitu kan. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri termasuk juga, tapi kawannya anak Irma. Jadi bukan Irmanya, tapi alhamdulillah ada pengakuan anak Irma yang ketemu udah lama ketemu putri wanita sudah lama tidak ketemu. Jadi ungkapan dia kagum dengan saya jadi terkenang dia. Kenapa? Ustadz Azhari ini, Kak Azhari ini tidak pernah tebar pesona. Jadi netral tidak pernah jalan sana sini, makanya tidak dapat anak Irma, kawannya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita niatkan memang di Irma itu memang kita untuk mencari amal atau mencari pengalaman, belajar bagaimana menjadi nanti di masyarakat kita berguna berguna. Alhamdulillah dari Irma ini saya juga banyak ilmu yang tidak saya dapatkan di pesantren. Yang tidak saya dapatkan di pesantren itu banyak di Ikatan Remaja Masjid Agung. Alhamdulillah. Ya, jadi aktif saya di Irma itu niatnya adalah mengembangkan ilmu yang sudah ada. Yang kedua senang membuat suatu yang mungkin syiar Islam syiar Islam. Alhamdulillah. Jadi sekarang diteruskan. Terakhir kami dulu belum punya komputer, belum ada laptop, jadi masih mesin ketik listrik yang terakhir ya. Nah itu alhamdulillah sekarang sudah maju, sudah banyak dapat dana, cuma sayang rencana, maka saya kasih tahu sama Ori. Jadi kawan-kawan yang berjuang ini ajak jalan-jalan ke Jakarta, jangan ke dusun terus. Ke Jakarta itu mainnya. Irma itu sudah lain, sudah kelasnya. Ikatan Masjid Agung sudah go ke Jakarta. Yis sudah kenal dengan Irma. Dulu kita berangkat tahun 95 pertama kali ke Jakarta. Ustadz Agus, Pak Ali ikut Hadianto, nah ikut juga itu ke Jakarta. Alhamdulillah dengan modal 50.000 rasanya waktu itu. 50.000 ditambah dengan hasil kegiatan hitanan massal. Jadi hitanan massal kalau baca hitung-hitung dapat untung, jangan rugi. Alhamdulillah dapat untung dari kegiatan hitanan massal, tablik akbar, dapat dana, kurangnya nambah 50.000 satu orang, berangkat satu bis. Alhamdulillah. Jadi biar ada kenang-kenangan sampai kita sudah jadi bapak-bapak masih teringat jalan-jalan ke Jakarta. Jadi yang penting saya senang. Jadi kalau saya ini tidak terlalu struktural struktural. Yang penting orangnya ada, aktif. Kegiatan di Irma atau kegiatan Masjid Agung. Jadi mungkin yang proses harus dan sebagainya itu kita belakangkan karena ini Irma ini latihan. Jadi kalau belum siap, belum ini secara surat menyurat, yang penting jalan dulu. Tidak suratnya salah galau ini apa dia udah kata ini dan sebagainya. Jadi kita tidak ke situ. Kita belajar. Yayasan B banyak masih salah. Kamu yayasan kan ngomong macam ya struktur tapi prosesnya tidak jalan juga strukturnya.
Siapa lemak jalan, tidak lemak tidak jalan. Jadi siapa lemak Jadi semuanya emang kita tidak usah lah, ini yang penting kegiatan kita berjalan sambil belajar surat menyurat yang benar. Nah, jadi kami ditunjuk sebagai pembina, pembina Ikatan Masjid Agung, pemuda. Jadi termasuk Irma dan Pordama, jadi pembina, saya yang ngawasi untuk kegiatan Irma dan Pordama. Nah, itu disuruh dari yayasan. Nah, jadi untuk kegiatan Irma ke depan, karena ini Irma ini sekarang ini sebenarnya lebih ya. Jadi Ori ini sudah jatuhnya tiga tahun jadinya. Tidak apa-apa. Itu ada cerita dikit. Jadi Ori 3 tahun gitu kan. Rata-rata 2 tahun. Tapi ada juga yang setahun kan. Siapa itu? Guan setahun dia cuma dia. Aku setahun beng, nandak 2 tahun jadi ketua. Ada yang setahun. Jadi ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Ada yang 6 bulan ada pernah di pucuknya Muhammad Mahidin. Itu kan ada lagi tuh. Cuma 6 bulan ngundur ke diri. Ada yang kalau setahun ada 2 kali setahun. Yusuf Pran juga setahun juga. Ustaz Agus sih? Yusuf Pran itu kakaknya Dr. Ferry yang di Bukit Asam. Nah, itu setahun juga itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak masalah. Yang mana bisa dijalankan, ada yang cuma setahun sanggupnya. Nah, alhamdulillah Ori dan kawan-kawannya masih mau meneruskan setahun lagi. Karena remaja masjid ini tidak ada gajinya. Jadi mungkin itu luar biasa. Kita dukung, kita support itu kan. Tapi ada sebagian di grup-grup itu kan yang senior-senior itu ada yang mungkin pengen pengen aturannya harus 2 tahun selesaikan baru kita nih. Ya bagus juga, cuma kita sudah tahu kondisinya Irma itu dari zamannya dulu agak susah-susah gampang. Kalau kamu nih menanya jauh pengkaderan 200 yang ada paling 10 20 kok yang ada 200. Kalau kami dulu 50 yang ada 30 20 yang tidak ini kan masih imbang kan Kalau ini jauh 20 dengan 200 setiap pengkaderan raminian, tapi yang ada cuma yang wong-wong inilah ini kan yang aktif. Jadi itu mungkin ya sudah dari dulu itu. Tapi alhamdulillah walaupun Irma sekarang ini orangnya jauh-jauh, makanya ada 3 orang saya suruh untuk aktif di Irma yang dari 19 Ilir. Kalau dulu itu rata-rata Irma itu remaja 19 Ilir. Dari luar itu jadi simpatisan banyak, melok-melok di belakang. Semuanya pengurusnya dari 19 Ilir. Waktu kami mana Ustaz Agung Muslim, saya sendiri, Zulferus Ratman, Bambang, ada banyak anak-anak remaja sini semuanya. Nah sekarang ini kita sudah banyak dari luar, termasuk pengurus juga, pengurus yayasan juga dari luar Galuh sudah, balik jauh-jauh Galuh baliknya. Nah ini jadi banyak. Mulai tahun 2000 itu anak Irma ditarik jadi pengurus. Nah mungkin kami tidak lama juga, 10 tahun akan datang, 20 tahun datang kami mungkin sudah tidak efektif lagi misalnya untuk kerja. Mungkin ditarik utamakan dari Irma, bisa saja untuk menjadi pengurus. Jadi ya mungkin ada yang sudah S2, S3 itu bisa waktu pemilihan ketua yayasan bisa jadi ketua yayasan. Kami lagi nak ngusulkan jadi ketua yayasan. Harus tingkat. Jadi masuk foto situ ketua yayasan. Dari ketua Irma naik pangkat ketua yayasan. Jangan jadi pengurus pegawai terus. Mudah-mudahan ini ajalim
Ajalem diisukan meninggal dunia kan. Nah, ajalem berarti siapa yang ngabar itu? Itu dikabarkan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk di grup JSI, grup apa. Jadi itu hoak dan sebagainya. Tidak tahu siapa yang bisa menyebarkan berita-berita yang seperti itu. Alhamdulillah beliau masih panjang umur. Nah ini jadi tapi ada juga yang mendoakannya cepat. Ada yang udah panjang umur. Yang panjang umur kalau yang dapat lemak dari dia. Nah, doa panjang umur terus itu. Dapat jabatan dari dia, dapat sumbangan dari dia. Yang tanahnya banyak ini doakan cepat-cepat lajulah dan sebagainya. Terutama anaknya mungkin warisannya banyak kan. Nah, itu mungkin ya mudah-mudahan kalau pengurusnya ketuanya mungkin dari Irma juga, tentunya Irma akan lebih jaya pasti. Kawan masih. Nah, jadi ini adalah penerus dari Irma dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Irma ke depan lebih disupport lagi dari pengurus-pengurus. Jadi kita baru-baru punya pengurus-pengurusnya Ustaz. Ini Pak Hadianto, ada Widartini, ada saya, mungkin bisa masih untuk memperhatikan Irma. Apalagi kalau jadi puncak pimpinan kan, wah gampang lagi. Tinggal tangan baik. Kegiatan apa nih? Seminar nih keluar, ada duit 50 juta keluar ke. Karena kita udah paham Irma itu macam mana, satu wadah sudah. Jadi bisa. Ya itu saja mungkin sebagai sambutan. Mudah-mudahan Irma dari tahun 84 sampai tahun 2022 ini berarti 38 tahun tetap eksis, jaya, terus ada anggota dan pengurusnya berjalan terus. Nanti mungkin Ori Desember itu janjinya terakhir, jangan nganyang lagi enggak apa-apa. Jadi mungkin bisa saja nanti Ori kalau kamu misalnya senang, Ori dipilih lagi untuk pengurus yang akan datang, atau ada kader-kader yang lain untuk menjadi ketua Irma dan pengurus-pengurusnya. Saya bilang tadi, kalau kamu masih berfungsi efektif, artinya tidak harus habis pengurus kamu langsung lari jadi alumni. Tidak, belum jadi alumni, belum. Alumni itu kalau sudah kawin. Nah, boleh kamu keluarlah kawin, nanti kamu lah punya sibukan lain. Tapi kalau masih bujang, jadi anggota lagi. Karena saya dipesan dari guru saya Sukron Makmun, kamu siap dipimpin, siap memimpin, siap dipimpin. Jadi kalau kamu sudah habis jabatan, kamu masih berfungsi, masih remaja, belum kawin, aktif lagi jadi anggota lagi. Bantu lagi Irma. Ya tidak harus habis pengurus keluarga lo berlari, tidak. Jadi jangan sampai patah baru tumbuh, jangan, sebelum patah sudah tumbuh dulu. Artinya lihat dulu adik-adiknya sudah siap, baru kita mundur setapak demi setapak. Jangan ditinggalkan Irmanya nanti TKT yang ngarahkannya. Jadi mungkin itu rewangnya dulu. Kalau kami ini, kalau alumni ini ngewangi ketemu sinilah. Kamu undang Reoni, kamu undang Yasinan, datang kami. Tapi kalau untuk kegiatan kamu yang full, tidak bisa lagi ngikuti, karena sudah lain zamannya. Kamu juga sengko kalau kami melok-melok itu kamu. Sengko kamu kalau kami datang juga mau melok ngingkes meja, ngingkes apa, tidak mungkin kan. Nah, jadi datang melok makannya be. Alumni kumpul, ada pempek dah. Dia pempek, kopi dan sebagainya. Kalau tidak datang, tidak juga. Jadi itu cuma basa-basi untuk sekedar guyonan di grup. Jadi alhamdulillah Irma sudah sukses untuk satu acara pada malam hari ini. Mungkin untuk acara berikutnya ada lomba-lomba azan, kaligrafi, dan hadro hari Jumat dan Sabtu dan Minggu
Nah, hitana masal katanya ditunda di bulan Maret. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, semuanya berlangsung dengan apa yang kita sudah niatkan. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan kata sambutan daripada Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dan juga doa-doa dari beliau terkhusus untuk Irma Palembang, mudah-mudahan semakin jaya, semakin bermanfaat ke depannya bagi umat dan agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin teman-teman para alumni, baik yang hadir secara langsung maupun menyaksikan melalui channel YouTube Irma Palembang dan melalui Google Meet. Yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin. Sebelum itu, marilah sama-sama kita sembari berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Irma Palembang dan khususnya untuk negeri kita. Adapun untuk memimpin pembacaan surah Yasin, kami minta kesediaannya kepada Kakanda Muhammad Agil Muzawir. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca Yasin, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Ala hazinniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi sayyulillahi walhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Shadaqallahul azim. Baru saja telah kita sama-sama pembacaan surah Yasin secara bersama. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan khatamul Quran. Mudah-mudahan niat ataupun doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik hadirin teman-teman para alumni, baik hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui channel YouTube Irma Palembang dan bergabung melalui via Google Meet yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara asalnya yaitu acara doa yang dalam hal ini kami minta dengan hormat Al Ustadz Dr. Andes Kemas Haji Agus Muslim AM dalam rangka mendoakan Irma Palembang dan untuk doa untuk negeri. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanal malikul subhanal munafisi an kulli madyun subhanal mufarriji an kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun subhana man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ariqa wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khairi ajma'in. Yassir alaina kull asirin fataysir asir wa alayka yasir. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ja'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan banyak doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari yang penuh berkah ini dalam rangka tasyakuran milad dan doa untuk negeri Gebiar Milad Irma Masjid Agung Palembang yang ke-38 tahun. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pada malam hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun melalui media sosial, selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan juga bahwasannya kepada hadirin, teman-teman dan para alumni sekalian serta yang menyaksikan melalui channel YouTube Irma Palembang dan yang bergabung melalui via Google Meet, bahwasannya pada hari Sabtu dan hari Ahad akan mengadakan acara, yaitu pada hari Sabtu acara mengenai lomba dan kegiatan sosial, dan hari Ahad yaitu puncak acara Milad Irma Palembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya pembawa acara pada malam ini, mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat hari Para teman-teman yang melalui menyaksikan channel YouTube Irma Palembang serta bergabung melalui via Google Meet, sama-sama kita berselawat mengucapkan mabruk kepada Irma Palembang. Semoga semakin jaya, semakin berkah, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya, mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Yang mana selamat pada hari ini ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun hingga hidup pun rukun. Alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Allahumma
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Cek. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا أهل الوطن Indonesia biladi anta unwanul fatana kullu hayyadika yawma qami hayya qa'imama kullu mayyadika yawma qami hayya qa'imama semuanya ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ahlal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ahlal watan Indonesia biladi anta unwanul
الفخامة كل من يأتيك يوم الطامع يلقى إماما كل من يأتيك يوم الطامع يلقى إماما يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإرمان أدعو أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن وطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان إن على الوطن Indonesia biladik Anta unwanul fakhamah Kullu man yatika yawma tami'an yabqa imama Kullu man yatika yawma tami'an yalqa imama Pusaka hati wangai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibku Bangkitlah hai bangsaku Pusaka hati wangai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhanu ala al-watan Ya lal watan, ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhanu ala al-watan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi Baik, saatnya kita sesi foto bersama. Baik, nyanyi bersama. Suluk, suluk kuluk kuluk. Suluk, suluknya. Kul sadakallah Nyanyi bersama.